Papa, me pese ye ka asembi efa side chick. And ye pese ye din komo ho kakra. Side chick in marriage. Side chick in marriage. Papa, yesa bema wa worry. Oni obana tnache for so many years. Mawum. Mote kama na side chick bi. Ibi frabontin beba bi rem. Na nyame anya adoma. Wode ne yema be gugu aduane mu amwadi. Waje waboso. Side chick ne kran papa. Eye den na eye. Pacha wadaroma. Nayas me dawase. Pacha nshira. Amen. Na ayese ode mi ahyaase mu. Pacha you. Ka ode show di ne hyaase a. Anka me pacha se ode me hyaase na nso ode ma hyaase. Daddy pacha ene pacha wadaroma. Me mfa ne hyaase kakra bi. That is say Messiah nyame say woni yemfa won hyaase. Daddy pacha wadaroma. Ma me nka ne se yansa na. Okay. Ye wuram. Pacha you. Brofo no na eyede. Okay. The word side chick in marriage. I had to say what can brofo be to say a witchcraft. Okay. Augmenting. Okay. Azithromycin. Okay. Aya brofo no na eyede. Okay. So what you say? Aha. Side chick no the ba twi kasa no mu a kire sen. Empana. Patron. Nipa bia na adwen mu da ho opese obo bra nso so sa ne ma no so. So wa adwen mu da ho na opese obo bra. Ne sa ne ma no yemfa mo bra. Tina me ka kire wo se brofo na wo kan en na yede. Na se papa mpacho mu twawandu. Ese obe me bia opese obo bra. Na nyame hyira wo. Na nyame san ma nkwa tenten no. Side chick empna enye ma abra waware enye obema bia krasem kanyini bia wo no pese wawo ne ma no pese ne ma bobra. Okay. On fa sa de ne nkyerɛkyerɛ on truefo nso se koyesa. Ooh. Nti the word na wo kan ye no brofo kasa. Okay. Ana daso na ama na ya akono. Okay. So what you say? Sebi you te say nantwie toilet ani awo. Okay. Nan kwala di kodi agoro. Okay. Say what you say? Nya dia eboa. Okay. Sa na meka no say word na wo bisa me say huntia because empany force so cancer na me ma no kra ka say enkwan cross nam kron so ekuni yesi ekun mo ntem enti senka wo ware na nka wo dru ba bia wa no yere atena be 5 years 10 years eko I mean obaba akopɛ nko ade bia na asa wo da no ho say dru ba bia wo sem kakra ensem ne bi wo ho ayete se besepa ne konyina hahan okay tase ne banyansafo okay obi abawiase wa me bobra okay fasha wa adwene musa okay say what you say na side chick bia no wo wa adwenfi say na ekese fasha wa adwene musa side chick bia wo wa adwenfi papa mpacho ne sen huntia hana wa nhwe ya program na ne nsem wa bebisa mde obeti no beso so me hu kura wo so sesi a aha fasha wa adwene musa ware ye japade aware ye japade okay emu odu yemfa ni agro nti na wonyini na wonye mature da ye ma kwan se ware nti aware ye mature people na ye okay so what you say nti se wo twempena 1000 na wonye mature da no nkire se obetimi aware nsam a wa aware mu no nkola amfa ni agro wow what you say nti obi twempena no nkire se wa ye mature se obetimi aware enko na mpranko wow aware enko ana mpranko eti papa de enso so na beba de na beba na ba se asa wo do ba no na one nete na all of a sudden wakofa me ye soft one thing can say nka meba kra betie mpana asem no me I just condemn mpana na wo kan no me ye soft nti me mpese meko mpana nem ba no kwasam ne say bible mu de what you say side chick o say de ben ne de eno de nipa bebre akọ amanie mu akọ haw mu dada nti ye mpese ye besan asoso so saa
but ye ba wiase we mu a ohun wiase we mu a empana ne saa ne ma na ekoso na wonni sika wo twe bi a ye beka ho asem but se wo sika na wo kotwe bi a ye nka ho asem okay na se papa nka why so for we dey nka me hu ni say nka empana twe de ka yesa aware foforo enti nka wo yire na nka wo twe mpra nka nsa hwe empana na wo ba no na maka cho so wa adwemfi okay aboso ba na majapayo wo pese ye nkeka ye bekeka papa na empra no wo ware na ka yire hu so asenka wo ware na ka bia oba no hu asenka nya hwe eno so di asomdwe beba ana sa wo yira anya wo fitin ya na wo yeye o okay wo yira anya wo fitin ya na wo yeye okay ema pia boa mema ama mema no aye sa ma pia bodam oh fasha wa adwene mu sa okay sa wo te ase nti wo ye sofo a awosa ma bible no mu nsem ni gina okay wo te dia me kire ona se enye sa ye be kan de ya adwen kire ye ana de yakoma pe no kra na wo ho na wo se ye kan okay Bama kura nya sika no nya side chick a wo wu ntam okay okay oba no wone wa bre na amaye ajapade a wakofo oba foforo no wote afe no oba no nso anya adwena enye ba side chick na nam se obi abre na wo bedi ntina na nije se wote ase ti ase na bema ne timi wu ntam sese yin da ntina mu nketesi na amosiso mu nya side chick ayamode because obi na abre ana mu bedie na chese papa die wo kekan na chese de okan die ase side chick ne die na ase yeso ni mfa so kora wonyame mu sauti saadi ani ejai oh god papa papa ani die mu a so de ko bi so na oh yes papa okay anu kure no okay sauti ase ade a umpese obi di baye no emfanya oyonko but wo de ye oyonko no dachi ya di bibaye oba na ase ya di bibaye o ti ha say psychic is dangerous to any human being either you are a woman or a man ade ye human nipa okay emfiti ase na afa ba wie ya ne nye no koda na me ka kire o aware ya ade emu do ya pamu a emu odu okay afutu owom okay na saa pam no di odi nkan buso no o fesi niam enye ti bema bi wo ha ne wo soro pa ba o start here saa niam na ne niam ese ma no no de abehye ne yire ne o tifie no se oh yes papa so person kire say side chicken no ye curse ma me ma na side chicken ankasa kura wo ba wo papa no life mu no wan ho ba ji usika no saa de akoma be ma foforo na me papa wo ni sika mi ya be ma mi wo mi sika na me se ma ware nti me san fa mpra be ye 10 na ka side chicken be mpra ye ma no ba na wie ye ni sha oh ni wo ben ha ya entina se wo hwa e mama no be bire wo pressure because who were yere now say nya sachika ofra okura o yem behyew abira o yere wo ni message na o yem je show so ti ase enti da bia na phone no say down ne na so te say ofade okay no abutu ani no okay oh yes okay so ti ase because the last time na me share bibi wo TikTok or YouTube na bibi okay be ma ni dware no wonya call na yiri be fento ade ne ho samra kuro free no de baye asa wo hwe sa ade na patwa me hu o me ka say entertainment but eye ade e koso e wa abrabonum enu nti na ne yare a na eni ho first na aba okay sai check no so ti ha de ehu wo mu kura me ka we ya me de manu asi no obusa shodi shodi so na me patcho you and what the American okay see me okay say what the American no sai check no de nya wo mu kura na say sene nanya tim wo fie ho te say de hega nan be tim awa na fie na okay and papa soja ko okay tina me say mama nkoso okay papa hega nan be tim wo na fie abira no 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 house girl wow
abira wo ya wo hu se manya upper hand no ɛhɔ na obeyi ne suban na di side chick bia ni ho a wonim se papa yi wo yere no ade adwempa na ebada woni no wo ba ko mienu obe start abusa japade no kra na me ka kyerɛ enti side chick fo Emma Bill chair wives side chick fo Emma Bill obutwa bill no na no odin se wonim se wo yere se odi agura wo yere bete na nku a wo beto ama side chick wo nto ma wo yere da okay na wono so wansra nkuto on side chick o se oh yes no kra na me ka kyerɛ okay so what ase wansra nkuto da enti wo behunu se side chick no da bia o ye shepe na ne yere bre obi yere ton banche e wo dwom o ye skani pa enso ne side chick at stock ase wow so what ase na se papa e ma no bebre na yanka sanso ye kan ho be ma ne hia wo no udware kama ena me ko na ne me di nkomo na ma no mpacho me sen me ko de we ye question ba ko e me ma ne bebre na ye ka ho because e be ma ne hia wo no usiesie wo hu kama udi wo hu ni uye fiade kama okrokro be ma no ate dru ba bi ni be ma be ware wo no be wo ba ko ni dru ba bi ni be ma no mu no kra bi o fa ne nya hwe empaso adwuma nyina o ma ne nye eso nka hia no foforo nka style sa horo uyima no enti e be ye den sa ne ma we nyina papa e be ye den e na be ma no okohia side chick be mpena bi ase mpena ma na ni gia wo be ka ho be ma bia hu oba foforo a wo wuma oba no oh okay ndu pa kire se be ma no wo hia ne wife no ebi kura ono ankasa ntimi anse oba ne pe na damfo no osoma no wo hia ne wife na wo mu no a sese na adwene ye ne se ne wife ne ye bola na wakoto ne wife na atwene no kura wono hia no ono ankasa wantumi anse ne pe because na ne papa siesie no okay na chese papa de me mpese me ti ase na ase me pese me kan se na se e bibi nti ena e bia enkoye wo aware ma na fie nti na ya na mema na kwa abonti na ma mema na akono boni e ka ho akono boni wo ho de se oti ase ye beba ma no side no se de wu busa no but bema bia ne oba tena dem na oba ne ho fono na omu oba no nyehwe on penase okay two ma ne bebre wo fort de se oti ase ba ya se onya abotre dwantate a wo hu no nso okay se wa ya krado se wo be ware na botaye si wani so se wo na wo yire nko ana betena fort bia wo ho a mo betumi akabo mo asolve okay but one thing na hu wo mu ni se se ma ya na aba no you see be the buy cash short or something okay so one who say papa first atare no ne de share atare ase okay and ye share the pie enti wo mo share the pie sa wo hu na bibia bobom fine okay so okay so asam na me ka oti ase bibia bobo ba bibia fine so what ase enti wo yi wani enyi wo twa wani nso entwa so wa hu say that enti wonya obi a memfa ne se nyame ahoɔden bi awura wo mu ana se nyame tumi bi awura wo mu a ɛyɛ dan a wo bɛfom akɔ sɛ wote aseɛ by no kwasɛm ne se ohia ni hyɛn abɛn a onye otiefo okay wɔn wo sikani a yɛdidi na atem so akɔtwe mpena da bio ba da bi ahiafo ne yɛ ka wɔn asɛm enti no kwasɛm a ɛwɔ mu ni se saa ade na wo ka no efiri Solomon no musoba na Solomon kura wo yebi se wo se what se wo yebi won teda wa yebi sa ade na wo ka side chick papa only man kura because umpetie no wow. You see say DK say Nyankopon hira pa wo se wo ye powerful wo se papa ye powerful man of God that just hu bi da no nyame on hira pa you see say ekoba ne say Solomon wayo hene pon okay so what I say wayo tumfo kase a ahemfo hye na se na wa wotena konwam na wo ye niema bi na wo ma me behwe wasomu a ade a wo se nipa sua bi na say Solomon esa so ena se sei tabi e mema na sua side chick fo na nkasa krampo no wo munya oluma bi no oluma no to fie ma na okoka kire na dafo papa no anti na ye bre se ye benye obi kunu no wato fie no wato ka na wa ma yeska mo okoka kire obi wa abonten abaka se menya panin kwasia bi okay okay oh baka se menya panin kwasia bi
Okay. Me jijina di. Ana nya sa. Papa mpacho sa pepe. Wo dia opa ye mie line ntum sesi ase ye bie line ntum. Wo dia to obo na me wie masem no. Na wo na akofa bae. Papa. Oh, no, passenger. Me mpacho ni die kwa so a me san aba ho no sesi a mpacho na mi nshira. Shadi. Kwada oma. Bere mu kakrai side chicken no. Usu se eso wo mfaso anase eso eni mfaso. Say na hu no. Me fa fi de kase so na me nchia ahwefo a ehwe inde bibia obi ahwe fi na kokon insure. Okay. E ba ne side check me dia no kware dia meka ne se ebi boa mema ne pa. Okay. Nkanya bone e ba ne mpanache because mpanache no ene didimu e de ko aware. Okay. It's nkanya ne bone so. Okay. Na da bia meka papa ka asem bia fa bi menene adwen fa bi so menene nya adwen kra. Listen dear. Say waka say side check for no be kum mema na lie side check for no. Okay. Wo mu kwa na emma mema ni side check sugar daddy for no. Omo na young girls for no na emma nkokrafo ni enyi emma muja na essence si wo ho so san ye fresh. Kasadin kakra ma me. Nienti ameka say side check for no. Wo mu bo nkokrafo no. Adenti mi kire mu ba. Hwa ene ma bebre ma penifo bebre na ya wale wo motifie obu oho a wo wale ni tif betra fie wi a wa wie ombu ni kunu onhwe ni ku aduane otimi ye aduane ni ku mfie adwuma bo se e kitchen ho na kodidi ni wayi nani ni ku so ne ni ku vetina se bebon komokra lalai wonye ti se wo mu ni ku ni biem nti da bia ni ku ni pie ba ya odi dede and I do ti se da bia noise. Okay. It's me na mi kunkun. Aye wo na wo kunkun tem. Be ma mi refia na ye machine. Yes. Okay. It's bibi say ni so konya akantima bi. Ana wo konya young girl bi na nya me ya adom no wo sika kakra na sugar no wo ho. Enye daddy nkua sugar ne ka ho a. What you say? It's eno no wo bon say da bia oba ne ma ne look fresh. Anya odu fia o ye kai na. Shodi. Yes. Why you obey? Ah wo kasa asem. Se wa ware. Okay. Na onukunu atena for so many years maye ejapade ma wo ma bie nyuma na all of a sudden na ukunu obi aba betare no ho ene na ewo pepe ebi ameka say na ma ware no go eno daddy ayo na ma ware no go daddy say ya wa enke be ye wode me pa cho me that was a question, a very good question. I didn't know any me there. Okay. Yes, you be any how would your body? Akutwa banchida. Okay. So would your body na obecha. Okay. So benso na would ya bena na obecha. Okay. Say hunti. E dienti e na meye be ma me kumba kwa bonten. Okay. Naturally you be ma bi wo ha. Hey, wo yi na ni enyi. Wono na ye dwaman de no entonche. Dwaman na dokro no say de. Dokro no say dokro mo no. Okay. Enu ye wo da be ma no wo ho. Okay. Enu ye wo be ma bi wo ha. Onye na adwin so bechi ti. Hwe me I'm being honest. I'm not going to lie. Yeah. Minim nya mema ni bi kom. Okay. Me metina ha. Me de bia me ka say minimo bia. Me ka me nya me so no kwawe. Me say mema ni bi ko ha um papa. Me ka no kwawe na achro. Mema ni bi bre e wo fie. Ba je say wo mu ntimi nka. Mema ni bi bre e wo fie. Enti adenti na se wo be ya. Wontimi nya wa abonten. Na wo susu se sa be ma ni be ya. Enka wonye na ne yire ehu. Debi eno chira be ma no. Debi ameka se be ma se wo kwotwempena ma adwe no gamse na nya adwuma. Okay. Se wo be twempena kura ma wo yiri ehu. Okay. Se wo be ma na hunsu e bia e ne ka kire ne se me na mo no me wawe mienu. Okay. Me na mbeto no. Wawe mienu. Okay. Duani mi yen awa saman kese ni. Ba debi antokwa bi ni ho. We ye duani wie no ade aba. Ni nyina gyina be ma no so. Okay. Eno ye tete asem na wo. Eno ye tete ba. Meka asebia na say so wo Ghana ha oba bi asabe ya wawe ne de dada be oba ne pache so wa bra enne ye kan say side chick yi bi abeje adie ne ma ne beje ye okay ayadie wo fiti prekope na obeje ye ayadie ne course de bia meka say ansa no be ma betwempena wo ne yirechi no oba ma fiti prekope ngwatwempena wo ne yirechi o won so sometimes eya na eye ase o mi hu ha wa meka no emema ne bebre na emema ne bebre na ho no mo wonim so oba ne mpe ne ho asem oba ne mpe kasa oba we die se me kọ na se me kọ wo ma be 10 ko fampra be 10 kra na still now no beta me ho wonsusu se ebia na sa ma no because of sa adwene no enu nti e na no omgo so te ho a e ba wo mo nka hwe no da bi enu die na be ma na sebe na adwene aboho kakra
se be ma nyame ye wadom na winya oba na ote wase odi ni die ma wo asokunu obu or respect obi bia be ye bia eda na akwan ma ade na be mo akotwe mpana wo neti mo so fa ni die sa ama na but when no ye wo me bi wo ho ne me bi wo ho a sister wo sie bi pa me sie be ma bi na me kania na okoma wo ka kire me na me say eh we dey more than hwe se wo ani obi anka wo wu ka wo wu because na yire mfa ne ho po e me ma ne be bi na so e say denti ana ma ne bi efre bibi daddy sort one mommy sort that okay daddy sort mommy sort that daddy sort ye dey but daddy sort because a man money bebre je say actually say bibu la ka to no na mde ato mo kon ho e na mo kun nti ene wo ko dia wo ba ne so de yawo na ene wo nkun say me mekun so ene no abeka say mekun baby where your daddy sort small daddy sort ye dey daddy sort ne ya pentuwa ne niam ya afra na on say me ka kire wo say okay side chick no mu kumu nkrofo papa we dey oka we dey tie ha say papa we dey na papa side chick na wo ka na mba mu a eya da na oyire benya adwem na na ye me wan so se wo ka se basa na o ka se wo dey so wo dey to aso papa pacho ni dey ma baba so se o be ya pentua wo dey to aso ma wo ya program na be say papa pacho wa da ro ma me be se me tie dey eno kure ba be se ma ya na ba na they are dangerous wo ya papa pani ante se o sika market esia bi ani fama o yire na fa hwe o ma papa unji ndi se wo ya sofo nti e na o kasa oh me ye sofo no wo nkwa aware asem wo se mpana okay ana wonte asem na wo kan side chick na ye mpana wono papa na okofo obi baba ya se side chick o se de be ndebe na mo kasesi ya no wono obi be bohwere ma frɛ ne ba o be pere okay so wono wo ho no obi be bohwere ma frɛ ne ba o be pere papa wadawo ma odi wo me no na kasa sesi obi so be fa ne de dabi me no na kasa sesi a wo waja wo baba wo fie wo baba no so wo ss ne ho ofe enti wo kɔ na so obi abefa no kwa wo bu befu ara so wani benye okay papa sam na kase daddy patro ni di mu a so be sa ba so papa mama e be sa ba nche bi e be try ho aba baby phone lines so asoma me adie na be ma akola no e be follow sugar daddy okay papa kasa okay ni nyina gira ntete ya wo de ma wo ba ne wo fi okay ohia bibi a wo de ma no adie na be ma akola no e be ko sugar daddy ho okay nti e ho no eye suni ban a ye de ahye ye man no de me no school for students see bebre ye bibi ama wo na so still omo fa papa for ho ye wakola che se de ye wakola bone no sa na ye wakola papa bi entimi mfa sika nkyere na agenda ye wo bisa wo ho ye wonkola ni bi bisa wo mi susu se mi ntwawa no e bia na dodo na papa ejina wo mo a meka se ye maame nom na omoton eniema odwom market fo ne ade omo ye adwuma wo krom ne ade no enipa no obi ho no ma obeba no wabre enti se ni kunu pese oso ni mukura na mabre na me de me koye me di traffic so sa na ya sesa ase trotro ne ade me chiwe na mabre enti se wo de kame ukunu na wabre na mabra I mean ebedru ba bi no be ma no so what you ase e enti no be ma no wine glass be ma no wala go be ma na nda ko de be ma no wo kame nim enyina so obi a wugina so wo ka se wo na wakwafa wo bi kunu no sese minim sese ya me yam pinto ade eno na asem na wo ka akofo obi kunu no cheche me honey okay because papa oyo anonchi yo bu so no o do bi eno di enemete ha me kan maba wa ni binum agen yes eno na me ti ha me ka because me no yenim se dia etie okay enye sugar daddy no ye kuo bi a mo mu ana da bi enti kuo but so far as wo wi asinkwiande so wo betietie nkrofo okay yaka side checker enye side check no answer na side check ni bekun no na bo hu say bi a who take advantage of ono okay and eya yirefo ni na kum papafo no omukunu no enye side check for ni na ekun omo because wakoju say woni wa bra ena wo pese wonyi ni boni aye enti wakofa sa young girl no enti wono no ne ne friend daddy sort enye side check no awolefo no na ye daddy sort nche na mame anu ye daddy nkwan dia enti so bi nim na o se me ka kira wo next time am fa why ye daddy nkwan chen na che so di gum no okunu kakra
It's over hospital na ache over den. Obi mehu e de na e ma hu se obi ekunu oware ni bi anasa oba bi kunu twempena wo de aduro begum kakran de anim kakran ama na di. Oh, said the American, don't say you were Bama be what. It's not just a side chick in the back when you yes, a side chick in there. Side chick for a yes, I what's the hour? What's the hour? Yes, I think funny dear. I'm going papa. It is what you were. No, side chick for a sugar daddy for any agio. No. The woman is shoddy as 7 hours. Okay. Or baby, who are working on the Kumase, Kajitia, body show, as a market. Baby, or Nikun near Juma, Cantamantonia, or then Toma Bonumu, or Swabanche, free young fans say, Apega, or the Abba Carnation Market, or Beton. Obey ne saa dia boa bema na ma bema na gina bema ne gina wi a na adwena ye ne se ne yere no kra ya boa because wa twe banche na ma wa ye hata enti me pa cho woni ne wo ma no onye na adwene so obekunu no da na emom o kompai bo mpai ye se me kunu yin sisa na emom abaya na wo mere da side chick fo no no mo de mema no. One who condemn Sisi, I know who saw the $100,000 at 2 briefcase. Why have a war pan your bonny? The business a shoddy for no. How many briska, Samayano, and Kofabi, and Solomon ye be Nimma by ever she na some catcher and say, how damn me ba, how damn me whatever, and for one day, Mamma said. Some Maya when your Maya no manante. Would ya nish Cecia shot the Wojinaso, and then call Bako, and Yano who are there now, you're in Tenefi, woo are and somewhere be see what you know. Shoddy should you bet to me, Daddy, if I try any more, you try home. Small Elijah, yes, what's and some there cost no so. Trouble, say offer your back, why? Small Elijah. Mammy, na the empesa meka say adentina no yere one shodi na nya adwen me ni shodi nya adwen bebre to extent that na no yere wo ho mo ti asomdwem na so be invite bonsam aba ofie Jesus e bi side chick bia ye bonsam side chick bia o ye bonsam straight the entia me kasa ne say side chick bia nim say aben na me kodi onwen say fie no oma bre na oma nyantime nso me kopeme de obi oye ni brief obi anso ye bonsam simple cash enti side chick bia wo hu se we wo kunu me kwa akobata ne ho se mpena no oye bonsam we invite ne ba ofie nso pe a bonsam no kwan obefa so atetew no ma na oyire ntem bia obefa so because matter say omo chinru so pa omo chinru so sunsun mu ne honam mu nyina obi obebata aha na mu huntia okonkurase a so okobata obi ekuna na ne yire ho pe okase wa tu sikan ma obewu anase sunsun yare bi beba bebo gese waka no kurase me kofa ni kuna na ne yire dia wo kan dia small Elijah na chese ase wo hunu side chase enya se ni hunu eye fat wo se obi a wotare obi kunu hu bia wo hu se enipa na wakota ngisi wonim wote ne wakese wo akire pa wanhwe ya wa amount kura ma obewu na se mema no so ha adwene oto ba bi na onim pa se waware mema dodo na onim pa se waware wa ye abusua obeba be ka cho se wo nware no obefa yes no obefa no ye nhwehwemu se waware na onware de opa ne se wo skantim kodibi di obeka se mepe won kakura ka odem na ahwe ntu hu ka wo de fa kwa ahwe be ma wo daka mu bia oba bia hu na aso wo kwa aso wonko ohwe ni tutu kopim se be ma ni begina no aka se anya sa oba no oba chinchim no ho akere ne sa na be ma na akofa no wa dwen kwan ofa so onya sa eska no wono ne yire ne mba wo fi abreu but wo de wo bedi ba bedi a wo bedi no oba ne hu no kese o ketua bi e wo wo achi a tu sikan kra ma be enya ni nyina nso so na ma ne be hu yes enya ni nyina nso na oba no be hu aha na obo chinchim ni
to go here or the college or the east or who go friend ko ye den. Now who go change to say okay. Yes. So yes say bebre na ahwene a yo mudi go masen e kire se de yo mudi go mu kon mu ne o mu nan kire se maame oba ni pia nyina oba ni pia nyina wa ye na adwen se oba ni pia nyina wa ye na adwen se me kwa akwaji obi kunu ni ti ma adwen nyina wonya sure say de wo kan prof de wo kan yes wo so na say ye yearless mistake or baby betimi de bedi ankode egu mama a wo nko biem me nko bio me de on timi nyame because me nim say me be fa no be say me fie say side chick for no money abrese so Christmas crash na e enko fa no ma wo fie no abese wo fie kura ma hwe side chick bia papa bi akofa no manager bi na akofa no okay wanya ne menses okay and wo dware gu ba yere so Jesus so ko social media da so wo dware gu ba yere so yes so wo be no ba yere na ma papa na di so what you say obi a wo side chick bia obeda na do be 12 ana 1 woni fie yes wan kasa wo life no say you dangerous okọ ne ho a won da ma de enche no sorry na mu ma na do da suo mu 12 1 no wa sorry papa panyine o na won na ma na do bra e de ne how say no ama na die de agum na side chick for no mo so mo ha adwene enti se wo be di bi akwa ade na wundi bi nko na motimi ya dro ma fa obi kura timi fa pranse maami we sade oni ni kunu ti a o mo ti asundwe mekọ akose no keke dabi no kura wo fa betimi abamu bi o mekọ akose aware ne wunya ska wo life is dangerous there be wunyes car with life e dangerous okay abusia me pacho number na eda wo screen nanimu no me pacho frɛ na fa wadwenkyerɛ fabra sisia wunyes car with life e dangerous okay no kura na me ka kyerɛ no okay one ne sɛ oba bia kunu wo ska no wo pia ne yere ne yam hyehye no yes but no kwasam ne sɛ aware mu sɛ oba abra ne ho ase na be ma ya hantan a aware no oba na emobbo so oba abra ne ho ase na se be ma no e ya hantan papa mpacho so mma me wadaro ma didie mu a mpacho ye ba ofa se wo kasa be hello 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 mpacho want to me enyina so wofa papa mpacho didie mu a me ntwa wa no mpacho me san ba koso isia okay na magbe ware ebe ba ne senti na fedie mi ja wa ko probe fufuro okay o si ye hwe ne point bi so ye Ghana adwene de kwa wale ne different okay esi abrofo okay oni on hwe de wo ho no abedo nemo wo kasa utie wa adwene no okay ene wo ne ye na nka broni a wabo degree wa brochi no anka wo magana ha no na mmoko twoko na nkope rasta man no na kwa brochire because ya ha no all the time na ye hwe de wo ansa na abedo obi akokwa ware obi wo se wo do nti na waye de wakọ wale no ade nti na de wagya no wo so confirm obi wo ho no ma na hyase enye ne sai wunti na wofa enye wofa de wo kan de menka se enye o menka se sachik no eye de na sachik be wura ho okay menka se ngensi obi aba me pese ye hunu de nti sachik ye de e ba ye okay me se me do me pe enti susu se eye dentia obi wo ho no ma na hyase no oba no on respecting be mani ye enontia okay on respecting ye no enyoma bebre enkoyie okay ebia na problem abafie kakra ade e wo mu ni se nana program we was here to aso next week okay de wo mu ni se ade enye okay ade na pro a mo me nka no kre se ayede apro se me yesofui ma me nyina Kristo mo okay ana na owura bi ko Yesu Kristo nchen no ko bisa no question Yesu bisa an say emra na udi so say okay mo adwaman wasi midi so enyese wasi midi so enyese wasi midi so na che se papa me pa cho de wo fa fra ya wo kan se si ayi de
opeso chere say side chick for no na de no me ade na apro na maka chere say apro oh baby apro ye wo na ho na bere yanso wo wow yeah asma me kanyina ne say awale nya nkwala de okay mpanyimfo ade okay nse we ready so ba ware a asedi wo mu ne yede di super pepe okay na ukogina baby na so ukogina sori dem na ukogina court say awale a me wale kiso wuo nkwa na betima tete no nipantema ya agreement na wasign okay nse me do pa se me do wa na me do se me yonko me ho me seso a nti ade na me kwa kwetiwa na ye wo ya okay so when they meche no nse me do sa na ade na wo so ba be di me bone enti se ebuo ntemu a ntina me begina me ka no se ye den it sa ne o mani timi ba ye okay se obuo beginning no se obuo ama ho no ma ana epo ye ho no itimi ye money ano okay obi ho no ma wo ye na de a but na se shimchi ye papa bi wo Ghana okay okay ye papa bi wo Ghana ha wagidin wo sika na hyase na nye enti sa hyase na nye na oba no enhye da mu ye na nyame apagye na kodu sa point no no wo bi so mfa ne ho adwene nhyɛ dream